सोनिग कला संस्कृति वो धार्मिक ल्याख जकमखु सम्पदाय ल्याख्न न अति कम महत्व जागो लागा ख निवाटेको आदिभूमि सोनिगले थपानिसे हनावया जंगु संस्कृति परम्परा नाप थिथे देअपिनिगु जात्रा वो पर्व निसे मेला तकन निवात नाप हे स्वाना जंगु खनिदु जजलपा नेपाल चनले नेवया जाझ नेवा मसिका स्वयासना दिपि सकल सोकुमी फाजु मेजु पिन्त दुनुग्ला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा नेपाल बहुजाति बहुधर्म व बहुभाषा दुगु राष्ट्र ख थन थिथि जातीय थथ गुहे संस्कार व संस्कृति दु नेपाया पौराणिक मठ मन्दिर सत वो मेमेगु विभिन्न सम्पदा निर्माण खेले नेवातेगु योगदान युक्कुहे खनिदु थासा नेवातेगु बसोबास दुगु हरेक थासे थपिनिगु संस्कार वो संस्कृति अनुरूप जात्रा पर्वत हनावया जंगुदु थिथि आख्यान व किम्बदन्ती नापन स्वाफुदुगु थजागु जात्रा पर्व यना नेपाया मसिका हलिन्यङ्कदु थतेहे धर्म भाषा भेषभूषा वो संस्कृति तमिगु दे नाप सुकु वो सुनिर्मित वस्तु पाखेन अतिकहे नाजागो दे थसिदे गुकिया त सिद्धिपुर सानागाउँ वो सिपुरिया नामन मसिके फै धासा थौये जाजौस जिमिस थनया गणेश भैरव वो बालकुमारी देव जात्रा विषयले छगुरी पो निभेटे नागुदु स्यादिस नेपाल भौगोलिक क्षेत्रफलीय दृष्टिकोण स्वेबले चिरङ्गु देख सान थन आपल जात जाति वो थिथि पहला नावया जंगु खनेदु अथेहे भौगोलिक बनावटीय आधार नेपाल या त न्यागुगु विकास क्षेत्र चौथ अञ्चल वो नेनेगु जिल्ला विभाजन याना तगुदु बागमती अञ्चलिया मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र सोनिगया सोंगु जिल्ला मध्ये ललितपुर निगुगु वो महत्व जागो जिल्ला ख थोय जिल्ला अन्तर्गतया पिछगु गाविस मध्ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक वो प्राचीन गाउँ ख थसी गुकिया त साना गाउँ वो सिद्धिपुरिया नाम नमसिके फै त्यता थुर तपिङ्ग वना पूर्व वो काठमाडौँ उपत्यका करिब 7 किलोमिटर तापक्क लागु स्वच्छ व शान्त लकसापे बिउगु पुलाङ्गु बस्ती ख थसी थुगु गाया त सुकुया गान ध्यागुया बसन्त ऋतुया आगमन नाप थनया तजिकु पर्व अथे थैगु जात्ताया सुरुवात जुइगु ख चैत्र महिनायाली पाङ्गु दिन अथे थैगु वैशाख मास्या सौलोया छनुया व थसिया बासिन्दा सकसिया सुथनिसे छे सुचुपिचु यई छे या मागु सकता जापु वंके थुंका सकल परिवार छताहे चोना नसा जोलो जोरेयना नेगु यई थुकुनु या त छेलाबु धागु यई थनली सनिल्याइले तधन नित्वाले बेजमान बेनेगु कथ समयपछि तया विधिपूर्वक पूजायाना कचिका जोला न्याक सिनामु वो थाल्चा जाकी मना वो ल तया खाया तै
थना निसेहे जात्रा सुरु जुल्ला थैगु संकेत नाप नाप जात्राया छोले छुन कथया लुएखे दैमको वो भूत प्रेत पाखेन दुःख मबिमा थैगु मन तुना थथे विधिपूर्वक पूजायाना तगु थाल्चा या त चानु तक खायाते गुयै बनिसियाइले सकले ड्यो नानी वनी साक्की वो द्वारी खलतेस विधिपूर्वक पूजा आजायै थन इन्द्र बाजा न थाना चुनी दासा दुवा गुथिया दुज पिन्छ ड्यो को बिया है थी बाजा या ताल नाप थनया लगसा अति कहे न्याय पुसे चोनी थोइले पता छाया गुना याई दासा ड्यो ते त थी दिसान ते कातै चैत्र मसान्त निसे न्याय गुथुगु जात्रा न्यानु तक अति कहे त जिक्क हनिगु ख थुगु जात्रा हने त थी गुथिया थ गुहे विशेषता वो महत्व दुगु खनेदु नेमकुल वो महर्जन जाति तेगु सहभागिता दुगु दुवा गुथिया गुठ्या पाखे बहु बिगु जाजुई कुमार कुमारी वो कालिया त बाल कुमारिया देगले हे विराजमान याका समय बची ग्रहण याना देव गुठिया गुठ्या त लिहा वनिगु ख जात्राया छोले या मागु सकता जाय जिम्मान थोइ देव गुठिया गुठ्या त पाखे काइगु ख अथेहे गोसे गुथि पाखे फैलया खवे पाखे मिचाका समय बजी बिगु याई थासा जात्राया तेस्रो दि खुनु स्वा गुथिया पाखे पूजा तया ल स्वा जना सिन्धु जात्रा याई गुकिया त सरकार पूजा न थ्यागु याई थथेहे देव पिनित देव छेथास कुइ विराजमान याकिन हो देगले इला तया परम्परा अनुसार फेनेगु चलन न दुधासा चैत्रया लिपाङ्गु दिखुनु पता मंका खल पाखे वो याकु पता देगले छाया फेनेगु चलन्दु अथेहे देवया त देगले विराजमान याके थुङ्का मत मंका खल पाखे थी देगले मत ख्यागु याई थासा कने खुनु सुथे फेनेगु याई अथेहे जात्रा सुरु जुइङ हो बलिबी मागु चलन न दु थना लिपा हरखा देव गुठिया गुठ्या तेस पूजा याना वे नया बौसे देव है बौसे देव जात्राया नीति जाकी वो वा लाक छना सरुवा थुइगु जाजुई सरुवा या त कोन्या तै धासा थोय कोन्या चित्रकार जाति पाखे चया त म आकाश भैरव्य मूर्ति सरुवा या त कोन्या तै धासा थोय कोन्या चित्रकार जाति पाखे चया त म आकाश भैरव्य मूर्ति बलि बिगु याई थनलिपा देगले विराजमान भैल दियो गने दियो या त पालम्पा हिझा गुयाई थनली थी बाजा थाना कोना या त कोबिया छलिचाका गने दियो भैल दियो कुमार वो कुमारी चाहिला थी ट्वाले न चाहिली थति कोबिया यंकी गु कोने चंगु सरुवा थै थासे दो बाटे झा गुयाई थतियाना देव नन्य थ्यंका कोना विसर्जन या थुंका थुगु क्रमको चाहिगु ख अथेहे बैशाखे नापाङ्गु दि अथे थैगु सालो खुनु सकले गुथ्या त मुना सिकाफु याना फेनेगु याई पौसे दया जात्रा या त धासा जात्रा जोजी भूत प्रेत वो पिचास दुःख बिमखु थैगु जनविश्वास दुधासा पौसे दया मधुगु थासे जात्रा सो वने मजु थकान थया तगुदु अथेहे थुगु जात्रा छाले जना स्वे मजु थैगु मान्यता न दु अथेहे पौसे दय जात्रा पोचायका नुकु वर्षया आगमन जुगु आभासुई कने खुनु अथे थैगु बैशाखे नापाङ्गु दिन या त खाइसौलो या रुपे हनिगु ख सूर्य ग्रह मेष राशि प्रवेश सुइगु दिन जुया थुकुनु या दिन या त मेष संक्रान्ति न थ्यागुया नुकु वर्षे पला तगु जुया थुकुनु सुथनाप्पा सकसिया थी द्यपिनिगु दर्शन यागु बौद्ध बिहारे वनिगु न याई सकसिया छे चतामरी नापनाप जाकी चुया छगु विशेष प्रकारया पाठी धेकानेगु चलन्दु थुकुनु निनेसिया इले थी बाजा खलया उपस्थिति खने दैथासा द्वारे खल वो गुरुजुपी जना विधिपूर्वक पूजा याई द्यपिनि त खते विराजमान याकी थन आपन भक्तजन तेगु पीर खने दैथासा र थ्या छचाखेर मत न जाकातै कने खुनु अथे थैगु बैशाख 2 गते देव ख या त कोबिया त्वाले यंका पूजा फेकी
अथेहे जात्रया चौथ दी खुनु द्वारी पाखे सरकारी पूजा जोना थिथि बाजा सहित ल स्वा छाया सिन्धु जात्रयाना अत पूजा याई थया कने खुनु अथे थैगु जात्रा लिपांगु दी खुनु ख यंका देव ननिया ड्य छे न्हने तै मनी दाफा नाप नाप मेमेखु पाचा खलया उपस्थिति जुइ थुंका ड्य खया त कोबिया यंकी गुठ्या त जाना ख कोबिया दे चाहिकी धासा सोक तक देख न चाहिकी थन लिपा द्वारी खल पाखे पूजा याना ख विसर्जन याई पूजा विसर्जन थुंका कुमारी कुमार वो पहिलो द्य या त द्य छे बिजाकी धासा गने द्य या ख या त गुर्जु पाखे पूजा याना पालाया छे बिजाकी थतेहे ख विसर्जन या न्यव गजुली चोंगु स्वा काया निथि भक्तजन तेगु भीर जुई सोयासना दिगु ख थिथि आख्यान वो किम्बदन्ती नाप चौघारे विराजमान जुया बिजना जोम श्री आनन्दादी लोकेश्वर नापन स्वापुदुगु छगु प्रसिद्धगु दे थसिदेया बालकुमारी जात्राया विषयले छगु विशेष रिपोर्ट आधासा ज्याजोले दिपाया युजि तेंगुदु दिपालिपा हक्न थोय विषया ल्यादनिगु रिपोर्ट जनावेगु हेजुई उकी आधासा पलख दिपा लिपछि त हाकन छ ज्याचोले तस्कु सेनाजना छिसा सोयासना दिगु ख ज्याछो नेवा मसिका जिमिस थौयागु ज्याचोले थिथि आख्यान वो किम्बदन्ती नाप सापुदुगु छगु प्रसिद्धगु दे थसिदेया बालकुमारी जात्रा विषयले छगु विशेष रिपोर्ट नेवेजनागु ख आधासा सोयादिस थोय विषया ल्यादनिगु रिपोर्ट अथेहे थसी जात्रा जुया जोंगु इले मेमे थे थिमी बोरे खोपे तोखाना बिस्का जात्रा जुइगु ख थिमिया बालकुमारी जात्राया नीति थसी स्वायंके मागु परम्परा न दु थुकिया विषयले छगु किम्बदन्ती न स्वाना जोंगु खनेदु परा पूर्वकाले थिमिया बालकुमारी सिद्धिपुरे हे विराजमान जुइ त बिजागु जुयाजो न तर अचानक अन वस्पोल्न फाहागो सतागुनी थुगु थासे चोना जी मखु थैगो त्याका थन थिमिया पाछे पाले बिजागु ख थैगो थापुदु अथे जुया थिमिया बिस्का जात्राया नीति थन स्वायंके मागु परम्परा दु अग्ले निसे हे थन फादु त हे मजु थैगो मान्यता दु अथे हे जात्राको चागु कने खुनु थने स्थानीय बासिन्दा सकले
पुपा वनिगु थका गोदावरीया नौ धारा विराजमान द्यपिनीको पूजाया नीति वनिगु चलन नदु अथेहे चोफारे विराजमान जुया बिजाना चौम आनन्दादी लोकेश्वर नाप थसिदेया स्वापु दुगु खनेदु थुकिए विषयले छगु किम्बदन्ती थथेदु परापूर्वकाले थसिया पुलाङ्गु बस्ती फुइ जोगु इले गुकिया त सिफुर्डे न धागुया थोय पवुइ दैवी प्रकोपय कारण महामारी जुल हाकन फया वर्षा जुल थुकियाना सम्पूर्ण बाली नाली नष्ट जुल थोय कारण थन जन्या नासुया नसाया नीति हाहाकार जुल ने ध्वनि मखन थनली थथिजुगु फुक आदिनाथ्य कारण हे ख धैगु त्याका थनय स्थानीय पिन्छ वसफोल्या त गोदावरी खुसी व्यायमकुगु ख धैगु धापुदु श्री आदिनाथ लोकेश्वर ल नापनाप नखु खुसिया डोभाने थाना चोङ्गु छमनन्द वाला खङ्का आदिनाथ लोकेश्वर या त चोभारे विराजमान याकेया नीति सकल स्थानीय त बोना पाछाकाचा सहित जात्रा याना हल श्री आदिनाथ लोकेश्वर विराजमान जुया चोङ्गु श्री कच्छपाल सुवर्णगिरी महाविहारे आदिनाथ लोकेश्वर या त चोभारे विराजमान याकेया नीति सकल स्थानीय त बोना बाचाकाचा सहित जात्रा याना हाल श्री आदिनाथ लोकेश्वर विराजमान जुया चोङ्गु श्री कच्छपाल सुवर्णगिरी महाविहारे विराजमान याकुगु ख नापा थन देगले दुने मासुफाद्य अतिथैगु वसुन्धरा देवी विराजमान जुया चोङ्गु ख धैगु धापुदु अथे जुया थौ तकन थुगु देगले दुने निगु आसन खनेदु उगु इले श्री आदिनाथ लोकेश्वर थ स्वयं प्रकट जुया जी सिपुर दे अतिथैगु सिद्धिपुर थचिया ड्य ख जित परापूर्व काल निसेहे थसिदेया नेमकुल खल पाखे नित्य कर्म याना पूजा ढाका वया चोङ्गु जुगुली लिपान अथेहे याबु आदेश बिउसेली थौ तकन थसिया नेमकुल खल देश निची याना सुत्त जुया देव नवया इले याइगु सक्ता कर्मकाण्ड अतिथैगु नेवा समाजे जन्मया इ निसेकया या मागु संस्कार गथेकी अन्नप्राशन इही बारा व्रतबन्ध इही पावो ज्याजङकु थे जागु परम्परा 10 कर्म विधि कथ पुवंकेगु यानावोगु खनेदु थथे थिथि आख्यान व किम्बदन्ती नाप स्वापुदुगु थसिदे सुया पाखे निर्मित थिथि वस्तुतेगु नीति न अति कहे प्रख्यात जुयाजङगुदु ससमाजुया गुण युक्त पि वेक पिनिगु लाय सिप निर्मित वस्तु त अति कहे कलात्मक खनेदु धासा कलाकारिताय अनुपम नमुना नेवया तगु सुपाखे निर्माण जुगु थजागु वस्तु दे दुनि जकमकुकी दे पिनेन अति कहे माग दुगु खनेदु ठुली महत्व जागु जात्रा पर्व व संस्कृति लेंगा देगुकु त सदाहे यामा थोछगु छिगुदेया गौरव ख थुकिया नाहे जीव छिगु मसिका हलिन्यंकदु थुकिया नाहे छिगुदे हलिमे नाजा छिसा सोयादिल थिथि आख्यान वो किम्बदन्ती बाहेक चौभारे विराजमान ज्या बिजाना चौम श्री आनन्दादी लोकेश्वर नापन स्वापुदुगु वो सुनिर्मित कलात्मक वस्तु या नीति ना जागु छगु दे थसिदेया बालकुमारी जात्रा विषयले छगु विशेष रिपोर्ट थुगुज्या छ नेवा मसिका छित कथे ताल थुगुज्या छ छिकपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिष्य गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुदेश छिताइले नेपाल च्यानल मार्फत स्वादी फै वहे कथा थुगुज्या छ छिस नेपाल च्यानल युट्युब न स्वादी फै छुन कथा या
छाता सुझाव नीति साफु त्यादि त इनाभ्यासे जाजो पाखे जे अनुसाना भाया भनेको उजा फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयासना जेसा सुभा